Dipu Rongjing Ria Longkedo, Rongjing Don Baptist Church, Parokre Sirkep Ra Sirkep Kebra Troksi Pen, Mondoli Pamansi, Bining Surihini Ra Inkora Hini Anikan, Matizong Nipa Inkora Troksi Arnian, Ninkan Inkora Pok Kecho, Rup Talina Mumang, Mesten Pen, Katalon Ponabir Tanangli. Hempu Pen Jelang Petra, Jehoknon. Philippine Kung Pipli Lapen Angkung Sopli, Rejoicing in Christ But Happy and Ponsi, Jamek Pangchengpon. Ada Porpa Narakepen Reverend Tenson Bay, Executive Secretary, and KBA Pen Jubilee Along E in Kupon. La Sopi Porpa Kepa Porpen Arnamapan Kero Karcho Angkung, Pastor Harun Rongpi Pen Pangchengpon. La So Along Alhiaman Pen Abarim and KBA Executive Secretary Reverend Lawrence Ingti, Executive Secretary and KBA Reverend Tenson Bay, DBC Pastor Reverend Hilson Singner, DABF Amepu Reverend Khoya Singh Ronghang, Senior Pastor Dr. Solomon Rongpi, Lapen Akaprek Pastor Atum, Deacon Lapen Deaconess Atum Pen, Chenglok, Pinang An Kitikiding Atum, Chetongdu. RBCYD, DBC, EBC, Choir Group Aristoning Suatum Pen, Zumistan Arnamapan Kirwalon Pajupon. Abarim and KBA Executive Secretary Reverend Lawrence Ingtipen Arnamalam Zumistan Khanponsi, Ratapan Aning Pathipon. Lapen Arnamahil Jume Hangpi. Mo Kristo Yesu itu mempanakan sungguh waktu untuk Yesu biar dia benong jelong. Luna long kadobo. Isia kuri nang deng pikre phang deng so phongke belong pulo. Vila pen oke labang silingara cepen pudung long le. Lasi Kristo Yesu ace thepen si ilis sindu. Lasi leng alokot si oka ningang peplen. Heno kamalam penga peplen organing the hand to organing hang peplen come on ke anaman doctor yola sila bang so pada bang Kristo Yesus Kristo long pisi dunia ni ang iya lo Kristo rempo kere bang pesi kam la si arni bang papa kam glemper tai tuwa bang pejok bang kitom Pastor Harun Rongpi Pen Alhia Tumaphan Lapen Kado Kabe Kachetong Duna Tumaphan Kero Alamthe Pajerdo. Gotta keep this one thing on my mind. The maker of all the universe is on my side, and if God is for me, who can be against me? God is for me, who can be against me? Ningak long pen alang itu manta akhiru pilo la pen ning rong pik lo atheke pini ni tum rong ching na monduli 1997 pen pini 2021 hening kan ning ko rapho ke pleng ke thek du long oposi ni litum ning arong pik lo pini dak ni tum monduli long palok prasin la pen reverend la pen ke thek ding tum ni litum long wang pen arna malun arna malam ni litum ka chethan long oposi
ning arong part pik lo lapen labang so rong king dona monduli lage ke chenga ke bihek amonduli ason tak tak lo stame pini ning kan ko rapho ke plengan bangke nildum rong king dona monduli pini an ke don pharo sira don sirkep anang pleng lo lapen labang so amonduli aru lake fellowship long ni do lapen kaddo kawe ni tum pangrum pet ke dak aphai ke bang pharo plira bang dikep an bak non lapang so monduli long aphai dolo lapo si ning arong si arnam phana kero pipar pig lo bini lapo so ni tum ning arong ajubili atheke sirbar jubili nitum katalon katali long apo si ning arong pensi arnam phana kero pilo বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ ৰংচিংনন বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ মণ্ডলী চিলভাৰ জুবলি চেলিব্ৰেশ্যন আৰম্ভণি সকলো প্ৰস্তুতি আজি সম্পূৰ্ণ ছাকচেছফুল হৈছে কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিছে এইটো ভগৱানৰ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত বতৰৰ সকলো ভাল হৈছে আৰু আমাৰ সকলো গেডাৰিং অৰ্থাৎ উপস্থিত ৰাইজ বহুতো আহিছে গতিকে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আগতে আমি এই মণ্ডলীত মাত্ৰ 10টা ফেমিলি আছিলে 10টা পৰিয়াল আছিলে এতিয়া হৈছে 109 ফেমিলি হৈছে গতিকে মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোকে আমাৰ ৰংচিংনন বাপ্তিষ্ট মণ্ডলী ঈশ্বৰৰ পৰা সদায় আশীৰ্বাদ পাই থাকে আৰু সকলো অভাৱ অভিযোগ আৰু সকলো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা সদায় ঈশ্বৰে আমাক মানে বজাই ৰাখে আমাক ৰক্ষা কৰে তাৰ বাবে মই